bakunzi ba Ibaba TV5 turabasuhuje aho muherereye hose. Shiramatsiko ni Ibaba TV5. Amahoro si impuhwe ni itegeko. Aya namwe mu magambo Perezida Paul Kagame yatangaje agaruka kuri Kongo mu ijambo rye ryo kurahira. Ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu by'ingenzi byagarutsweho na Perezida Paul Kagame mu ijambo rye nyuma yo kurahirira kuyobora u Rwanda muri iyi manda ye nshya ya kane y'imyaka 5. Mu ijambo rye umukuru w'u Rwanda yongeye gushimangira ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo kigomba gufata iya mbere mu gushakira amahoro igice cyayo cy'uburasirazuba kuri ubu kirangwamo umutekano muke kuva mu myaka hafi 30 ishize. Uburasirazuba bwa Kongo bwakomeje kubuzwa amahoro n'intambara zitezwa n'imitwe y'inyeshyamba iburangwamo by'umwihariko iyo mitwe ikaba yaratangiye kubuza abatuye muri icyo gice amahoro kuva mu mwaka w'1994 ubwo hahungiraga abo mu ngabo zari zimaze gutsindwa nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Perezida Kagame yagize ati: amahoro mu karere kacu ni ingenzi cyane ku Rwanda ariko akomeje kubura cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Amahoro ntashobora gutangwa n'uwo ari we wese ukomotse ahariho hose uko yaba afite imbaraga kose mu gihe uruhande rurebwa n'ikibazo rudakoze ibikwiye. Amahoro ntabwo ashobora kwizana ubwayo, twese dukwiye kubigiramo uruhare. Agaruka ku kazi gakorwa n'abahuza batandukanye barimo Perezida wa Angola João Manuel Gonçalves washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo ahuze u Rwanda na Kongo, ndetse na William Ruto washyizweho na East African Community, Perezida Kagame yashimiye akazi gakomeye aba baperezida bakomeje gukora, ariko avuga ko ibyo bakora byose ntacyo byageraho n'ubundi Kongo itubigizemo uruhare. Ati: ibyo bidahari ubudakimwa bw'abahuza bushyirwaho n'akarere ntibushobora kugira icyo bumara. Umukuru w'u Rwanda yashimangiye ko ku muntu wese gukora icyo agomba gukora kugira ngo abandi bagire amahoro ntibikwiye kugaragara nk'impuhwe, ni itegeko. Iyo bidakozwe niyo mpamvu abantu bahaguruka bakabirwanira. Bigomba kumvikana nk'ingenzi kuko ni ikibazo cy'uburenganzira bw'abantu kandi ntibishoboka ko habaho amahoro iyo ibyo bitubahirijwe. Yakomeje agira ati: ntushobora kubyuka umunsi umwe ngo uhakane uburenganzira ku bwenegihugu bw'umuntu wese hanyuma ngo wizere ko bisohokamo amahoro. Tugomba kubaha amahitamo ya buri wese. Twese tugaranira gukora neza mu bushobozi bwa buri wese. Ntihakiriho umwanya w'abanyembaraga ngo bategeke abandi icyerekezo cy'uko bakwiye kubaho cyangwa guhimba imvugo zigoreka ukuri. Ibi bigomba guhora byamaganwa yewe no mu bihe bitoroshye. Perezida Kagame yamaganye akarengane akariko kose, yaba agakorewe Abanyafurika, kaba agakozwe n'ibihugu byo ku yindi migabane cyangwa akazanwe n'Abanyafurika hagati yabo ubwabo. Agira ati: twebwe Abanyafurika twakomeje kwamagana akarengane. Nta somo na rimwe dukeneye ritwigisha uko twabikora. Umubano w'u Rwanda na Kongo urimo igitotsi kuva mu mwaka wa 2022 ubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeraga kubura ibitero kuri icyo gihugu, cyo kikazishinja kuba zihishwe inyuma n'igihugu cy'u Rwanda ngo gishaka amabuye y'agaciro muri Kongo. Ni ibirego ariko u Rwanda rutahwemye guhakana, aho narwo ahubwo rushinja leta ya Kongo kwifatanya n'abo mu mutwe wa FDLR bafite umugambi wo guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ubuhuza bukorwa na Angola kuri ibi bihugu byombi bukaba ari bwo rukumbi buri ubu bwitezweho kuzagarura amahoro mu karere, nubwo abo muri M23 bo batabukozwa. Ni mu gihe ariko Perezida wa Kongo nawe akomeje gutsemba ibyo kuba yagirana ibiganiro na M23, ahubwo akemeza ko imishyikirano yose yayigirana n'u Rwanda. Perezida Kagame yarahiriye kuyobora u Rwanda muri manda izamara imyaka 5. Ni ku nshuro ya 4 atorewe kuyobora u Rwanda. Kuri iyi nshuro Abanyarwanda bakaba baramutoye mu majwi 99.8%.
mwakoze kudutega amatwi.